Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi December ni som thum hania nak tuk tuk le maya hian kum thar kan thleng to dona kum thar kum sang hi som ni paruk dam taka chuang kai thau turin du sakna chibai kan buk thau chau ani khovel ramsang sanga New Year celebration atana in both side na awm chomuk muplain Middle East lama Iran thom haron len chole me ka wangin he kum thar hian Buaina lian jok aron her chua puyang em tiro chu khovel hian athir thup maya US President Donald Trump chuan anral thuam te han tunna turin Hamas hian hun tha reilo te chau anai towa chumi chung chuan anral thuam te antung lawani chuan anlaka hremna rap thak tak atheng don ani tin vaukhana thu hati chuaka heti lai hian Russia le Ukraine in dona ti top tuma in biakna kal chomeka President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine mi puiten Russia ramchunga bele belo tur chungchanga chuan thutluk na ansiam turani hatia heti lai hian Russia chuan President Vladimir Putin tha tumin Ukraine sipai ta chuan drone strike mangin operation anayani tin an pubok ani amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ani Ole Ukraine Buaina trong hian kan chanchin thar bul hantan phot maila India media NDTV chuan nizan zanlai pel nu dar som panhile achan ve arik madeu khata update anai danin US President Donald Trump chuan tun pathian nikalta khan Ukraine President Volodymyr Zelensky chu Florida state ta Donald Trump chena mun Mar-a-Lagoa lom taka lomi khwalin Mar-a-Lagoa hian in biak na meeting poimo tak mai hanaya Hein biakna hian in dona ti top tura rodna thar le Russia thil phut thar thren khat te an soi dunani ti an reporta President Donald Trump chuan kumtam tak chung le hun rai tak chung diplomatic lampanga in dona ti top tura malak na hi awm reng don lawani ti asoi langa in biakna kalmek hi diplomatic lampanga Ukraine in dona ti top tura malak na hunhung ber ani meka a hlotlin na po kan hmungei tura kangai boka chutiang ani lo chuan hun rei tak chung in dona akal zel donani ti asoi lang phota President panhi te hian press conference an nei zui boka heta hian Trump chuan Russian President Vladimir Putin chuan in rem na angai poimo hleni ti soilangin meeting kan nei malok hian President Vladimir Putin nen chuan phone call kaltlangin kan lo in betowa heta hian Putin a chuan in rem na angai poimo hleni ti asoilanga Ukraine himna tur rom hanang het tak po he in rem na thuthlunga hian om turin beisei ania chu in rem na chuan Europe ramte po a huam tel don ani hati heibaka hian President Vladimir Putin nena phone call manga hanin biak na hi in biak na thatak le tluang takani ti asoilang bok ani Russian media TASS news chuan he in biak na antran malok hian Kremlin chuan Ukraine Buaina mek hi titop tur chuan Kyiv hian Donbas biela Ukraine sipai zongjong te ti khotlai om mialawa nuk kira chuatir vek turin hriat tirna han peni ti an report ve thunga Kremlin diplomatic advisor Yuri Usakov chuan thuthar thedar tu te hena Donbas biela tanga Ukraine sipai zongjong te in nu dona tur thutluk na huaisan taka Ukraine hian asiam wat tangayani tin asoi bok ani Russia chen thatak India media NDTV in report an pek chunjom dan chuan Donbas biela Donetsk khochak lampanga Rambial panga region panga ta chu Ukraine sipai ta hian rang takin han chua san lawani chuan Russia hian engin remna ma pom matum lawa in remna thuthlung engpo siamani don chuan heng mun ta hi Russia chuan Ukraine sipai ten an chua san aphu tani hati heibaka hian Russia chuan in remna thuthlung pangai siam hal ani lo chuan in ka hai thuthlung ceasefire agreement siam phot chu remati lawani ti an soilang boka achan chu President Vladimir Putin chuan in dona ti top lailok ka in ka hai thutlung siam mani chuan hunrai tak chung sipai te chakjoka in siam tharle turin Ukraine hian ral thuam te ache khol thaidona chu chuan hunrai jok in dona ahring chok thaidona chutiang in ka hai thuthlung ceasefire agreement ai chuan Buaina bulpui ber ngai tua chunga in remna thuthlung pa ngai siam zui ngal mai hi Russia chuan aduni ti asoi langbok
Florida State Mar-a-Lago President Donald Trump le Ukraine President Volodymyr Zelensky ten in biak na han ai zon hulok kian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan territorial deal anti mai Ukraine in arambung thren khat te Russia nena halan chungchanga ram throi tu ten in biak na han ai atang ringot chuan he in rem na thuthlung hi siam thei ani lowa ramin lanton na manga in rem na thuthlung chungchanga chuan Ukraine mi pui ten thutluk na han siam turani hati Donald Trump nen in biak na han nei nuwa po hei hi Ukraine ngai dan ani wangin in rem na thuthlung atana ruam man na chungchanga hian Moscow le Kyiv ngai dan in person tak tun thleng hian alomani ti hei hian anem ngetani tin United 24 chuan an reporta Ukraine hian an rambung thren khochak lampanga Donbas Biala region trang te Russia kuta hlantur chungchanga ngai dan ran anaya Russia chuan ngai dan tran lak anei boka arang thayang berin Ukraine sipai ten an chuasan vek turani ti chu President Vladimir Putin thutluk na hani boka in biak nei na vor to pathleng chho trap to huamzau takin in remna tan hian in biak na kalpui me kani lai poin President Zelensky chuan ngai dan a so son chuang lawa Ukraine mi puite remti na telo chuan ramin hlan na chungchanga in remna thuthlung hi zo fel thai ani lawani ti chiang takin ha soilang ani thu thar thedar tu ten hena President Zelensky chuan Donbas chungchanga hian Ukraine chuan dan pui hanaya mi pui le kan thunun ram hi za takin kan enkol zui hangai dona he thil chungchanga Kyiv din na le Moscow din na chu in nga chan mumal tak nei ve ve in ma se in person tak alani me kani hati President Zelensky chuan soizelin hei hi mi pakhat ramani lawa kumtam tak kal to tanga kan thla tu te tanga kan in ro chun kan ramania kan mi pui te ram hani boka mi pakhatin thutluk na hasiam ngot thai ani lawa Russia na claim rambung chan chunga cheng mi pui zong ten du than na le thutluk na han sia mangai zo kane hati Europe hroi tu tele Ukraine sarkar hroi tu ta chuan Donbas bial hi free trade zone sia man lo rot toa joint press conference an nei na President Donald Trump chuan Donbas sa free trade zone chungchanga hian thil chin fel alani lawa Masya chin fel dan tur chu kan hai chho me ka hei hi thil har sa takero chu ania masya kan chin fel thei karingani hatia har sat na min thlen tu min chun tu ling panni au meka ma se chung ling adal tu ta chu then fai thei nge kan bei se ani hatibok heti rol hian ram panni hroi tu ta hian in biak na hi thatak le tlong takin nei ania hemi ting poimo taka hian in remna tana kong poimo tak taka te thutuk na felfai tak siam ani toa za in al hlotling lo mai chawani ti an soi ve ve thunga United 24 in Nizan lama report tan pek dan chuan Europe leader tepo anrong chuak nual toa European Commission President Ursula von der Leyen chuan Mar-a-Lago hian President panhi te hian in biak na thatak mai hanaya in biak na hanzo nuwa President Trump le Zelensky tenen European leaders ten in biak na darkar khat chuang zat mai kan nei boka heta po hian in biak na tluang tak le thatak kan nei boka in remna thuthlung siam tran ni hani khat ni tangin Europe ram thanga tangin Ukraine ram ven him na tur security guarantee chakle nget tak siam turin in remna kan nei ta ni hati President Zelensky le US President Donald Trump te chuan in remna thuthlung atan hian point som ni velai mai framework siam ania he point som nia hian za som ko vel chu azawai in halhotling vek toa za som vel chau maba kaloma hei hi rang takin chin fel thei ngai kan bei se ani antibok an mutan ber hi Donbas biala Ukraine region pangate Russia kutahlan chungchang hi ni na hriata hemi chungchanga hian Russia le Ukraine hian ngai dan thummun an la nei theilowa an ngai dan le an rotna te in trom pui thei an la nei lo ve ve boka hei wang hian in biak na huam zau jok le lian jok an machon ala tul don ani tin Agence France Press chuan an report bok ani in remna thuthlung hlotlin na chu an nei to hleni ti President Donald Trump chuan asoya hetiang ani mek lai hian Nizan Khan Reuters in report nan pek danin President Vladimir Putin chuan in remna thuthlung atana in biak na nei chau ani mek lain Russian sipai ta hna Southern Ukraine lampanga na zo ka nor turin hor dar ati chuakani ti an report lea
helai chevelom Russian commander chuan Moscow sipai ta chu khopui lian ber Zaporizhia khopui atanga kilometer sompanga vela hla anom mekani ti apuanga mase President Vladimir Putin chuan Zaporizhia region pumpui chu Russian sipai ten thunun vek turin beipui thak na nazok kalpui turin hariat tirtani hanti kanon soifau to thinangin tuntuma President Vladimir Putin thutluk na po hi inrem na thutlung sia mani huna Ukraine ramzau jok Russia na op thaina tura indolai hian azau thayang ber ramlak chu President Vladimir Putin hian athil tumani ti hi war expert tam takte ngai dan alani rang bok ani Reuters chuan hei hi in room thaina satlia mai chu hani lawina thriata achan chu US President Donald Trump nen phone call manga hanin biakatanga hunrei lotea President Vladimir Putin chuan Kremlina military lampanga mipoimo tak mai top military commander te Andriy Belosov te defense minister tenen meeting anaina asoi chuakani hantibok The Moscow Times chuan he order hi President hian ati chona chanber near chu Ukraine sipai ten Russian President Vladimir Putin hi target big in drone strike manga tha antum near tania Russia Defense Ministry chuan he thu hi tlang zarin Ukraine sipai ta chuan Moscow khopui chunga President ti hlum ngai tum hian drone operation anaya mase air defense system thatak tak ten vanai thak taka handan theiwangin he operation hi a hlotling lo mai chawani hanti he thil thleng chungchanga hian in pu ton na haumeka Russia in he thu chua an siam hnuloka hian Ukraine chuan he tianga Russia President Vladimir Putin tha tumna hi engma aumlawa drone operation po Moscow neyani lawani ti an puang ve thung bok ani mase Kremlin thu puang tu Dmitry Peskov chuan President tha tuma Ukraine sipai ten drone operation an nei hi ngai tha ani don lawa Ukraine long range drone hlauhawm tak te Moscow khopui chunga anon thokluta mase mun dang beitumna engma an nei lawa President chena mun chu ding takin han tarketa he thilti tenom tak hi firfia ka chetna dik takania Moscow poi khoina rap thak thentiran tumle an thilti man hi Kremlin chuan chanlet na hapengei dona ki fian aman sang tak an pedona ni hati hein puna chungchanga hian in nialna haum chomeka anin puna hi adik nge yan ti fin fiana voin thleng hi chuan halom thairi lo ani tunlai chu White House lampang ai main Mar-a-Lago lampang alarviawa President Donald Trump chuan achen na mun Mar-a-Lagoa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu alomi khwal boka Israel-Hamas indona chungchanga phase 2 kalpui chunjom zeldan tur chungchanga te in biak na nei turin December ni somni pakwa nimin khan Mar-a-Lagoa hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu halomi khwala he meeting poimo tak kan nei na hian The Times of Israel in nizan lama report an pek dan chuan President Trump chuan phase 2 Gaza plan chu athai vele rang takin kalpui tan nga lani donani ti asoya mase Hamas ho ral thuam jongjong li sakna hatlen phot nanga yani ti asoi veta heiba ka hian Hamas hian an ral thuam te antung lawani chuan sipai ten ral thuam tung turin ti luina mangin annor donani hati Israel media I24 in report an pek dan chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu hian thupui lian tak pakhat ken anaya chu Hamas ho ral thuam te li sakvek ani malo chuan Israel chuan inrem na thuthlung phase 2 kong hi azodon lawani ti chiang takin President Trump nena hian hriat tiratumani hantia tijon Prime Minister Benjamin Netanyahu thu hi President Donald Trump point paljam chia angai talonin hariata he thutluk na poimo tak hi ansiam ta nein hariatani hantibok Israel media rang le Africa News English dan report an pek chunjom dan chuan US President Donald Trump hian Hamas ho te hian ral thuam han hli vek angai dona azawain an ral thuam te antung vek ani lo chuan sipai chakna mangin ral thuam te tuntir tho han ni dona heiwang hian hun tlem te han nei chung hian an ral thuam tung turin thutluk na han siam turani hati Mar-a-Lagoa President Trump ple Prime Minister Benjamin Netanyahu ten joint press conference an nei na President Trump chuan an ral thuam jongjong te antung vek ani lo chuan Hamas hian ara chua duam lo tak antong dona chu hremna rap thak ber ani dona ni hatia sipai chakna ropui takle powerful tak mangin hanral thuam te chu tuntir lui ani tho dona chu tiang lo thlen chu kan du thu sam ber ani haulawa mase hun reilo te chungin ral thuam te
ตุนอันนี้เราจวนจูหุ่นจูฮาโลเทงโดนนี่ฮัติบอกกุมินกุมสังที่สมนิปังชุงเฮียน U.S. President Donald Trump เปล Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ตะฮี Middle East Buaina วางอินจุมรุกไล่ไม่มีติงอันไหนนะฮันิตัว Israel Channel 12 จวนกุมทาร์ January ทัชุงเฮียน Gaza Peace Plan Phase 2กัลปุยมันไงจู U.S. President เฮียนอดัวตุนดินมุนาเฮียนจูกงดัลตูเลียนเบอร์จูฮามาสวินอันรัลทัวมันตุงดูเลวฮีฮันยาอิสราเอลจวนฮามาสินรัลทัวมันตุงเลวนิจวนเฟสทรูกัลปุยตลังอันตุมโดนเลวบกาจุดยังเฟสทรูกัลปุยนตุรกงตินนกาดัลตูเลียนตักฮามาสเตนรัลทัวมันตุนดูเลวนัจูตีลุยนมังตุนติรโปอาเรดอนเลวนิตีอาลังเชียงตานีฮันตีAfrica News English in report an pek chun zom dan chuan Israel in Hamas firfiak polten an ral thum jong jong an tun an phut na chan lian tak pakhat chu phase 2 kalpuyani huna hian peace plan ang chuan Israel sipai jong jong ten Gaza pum pui an chua san vek to turania mase Hamas hoten ral thum an la hum rang chungin Israel sipai te nu do vek chu Israel hian adulawa chuai chuan in dona Israel hian athang joka Gaza major offensive operation kalpuile po an hre chuang lawani hantibok tichon President Trump chuan media te zona changin Jerusalem khopui tanga kilometer somvel Bethlehem khopui potelin West Bank chungchanga hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nen hian ngai danin trom thui tak kan naya mase in remna za zairo chu kan nai lowa chu wang chuan West Bank chungchanga thutluk na kan siam donani hatibok West Bank chungchanga han ngai dani nanglo chu eng chiang e ti an zona chu hroi tu panhi te hian enge ni ti an soi chiang du lo ve ve a Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Trump thu soi le in rem lo na han nei ani ti hi adikani ti ro chu a soi lang thung ani heiba ka hian Netanyahu chuan in rem lo na thil tam tak te chin fel ani dona kan ti tur thil dik tak chu tuna hian kan ti dona ni hati The Guardian in report an pek dan chuan Hamas ho ral thuam chu sipai chakna mangin tuntir lui ani tho dona ni ti chungchanga hian eng sipai ten nge ral thuam chu tuntir don ti hi President Trump chuan asoi langlowa mase Israel sipai te zalen taka ancha zui le mai hi President Trump chuan remti na anei ni na hriata achan chu athu soina hian Israelin athil ti tur le amalang na tur chungchanga hian US chuan ngai daneng ma anei lowa kai point chu tiang lampang chu ngai tuana kanei lem lo boka Israel hian za in ram na thung hi azom fam kim towa mase Hamas hian an zom dulowa in ram na thung sign ani lai khan anral thum jong jong te tungvek turin Hamas chuan ramti in an lo sign towa te chon chu in ram na thunga disarmament ral thum li sakna chu Hamas hian an dulowa an hnolani chuan Israel thilti le zel na tura hian tu main in dem thailawang hatibok hetianga US in ram na thung chungchanga thutluk na rum tak anei chan hi hriat ni chialo ma sela The Times of Israel chuan akai noi thil dang lian tak pakhat aom ni na hriata achan chu jun thla khan Israel le Iran chu nasa takin anin baya tichon khain dona atop nuwa khan tun theng hian Iran chuan Israel beina tur missile siam chuana chu nasa takin hatipunga hati chakmek ani The Times of Israel in report an pek chun zom dan chuan missile siam chuana Iranian missile production chu tunhaya hian nasa takin ti pun thar ania intelligence report chiang tak atanga halan dan chuan heng missile ten a target thai chin arrange jong hi Israel beina turatana ruam man nivekin hariat boka zir chiang tu analyst ta chuan Iran le Israel in beina thar hlauhawm tak chu kan malok nai taka hian aom to tura an ngai nget hleni tin The Times of Israel hian an report ani The Times of Israel hian an report zel dan chuan Tehran in missile hlawm le chak tak mai thranem jok le ama in beilaya ya tam tham jok fe kha han nei to nia hriat ania heng missile hlawm tak laka Israel lo in venatur air defense system lampanga Israel hi tundin muna chuan apachale ni in ariata jun tha in beina khan Tehran hian a hlawhawm na dik tak pholang lawin in venafam kim an nei zia lantirna tan kha in dona kha ha manga ke chuan khamin huwa khan missile sangtam tak te siam chuakin tun thleng hian nasa takin chung missile siam chhuana te chu ti pun le ti chak ani ta zel boka chutianga Tehran in malak na chak taka hakalpui mek lai chuan Israel United States in kara harsat na hawama
Iran missile te lo ka thak na le lo dan chana tur khol khom interceptor stockpile tlak chamna lian tak atheng me ka heba ka hian missile hlom tak tak te dang chata lo kap thathai tu tur siam chuana production timeline chu rei tak ani bokawangin Puina Israelin US atanga adon thin tam tak chu tuna hian du thu sa mala thleng thei lo boka chutiang harsat na Israelin atomek chu Iran hian remchanga lain missile rol tam tak nen Israel abayani chuan kumin jun tha Iran le Israelin beinai khan Israel hian nasatakin ator turangayani hantibok Tijon Prime Minister Benjamin Netanyahu le US President Donald Trump te maralagoa in biak na hanaina hian Iranin hetianga ralthuam missile lampang siam chuana konga chaktaka malak na chungchang hi ansoi dun ngeya mase kim chang takin anin biak na hi puanjare ro chu anilawa The Times of Israel chuan October tha European intelligence source tetranga CNN in report anpe ka khan long range missile system te Iran hian aboi puilem lawa Israel beina tana thatok taktur Iran mid-range conventional missile te anboi pui bulpui ber ania hriat thiamol samjong in soizel maila hetiang mid-range conventional missile te tinung tu ti maila solid propellant te siam chona tana an manrua tangkai tak chu China tangin kumin September tha tangkhan tam tak Iran hian alaluta China chuan Bandar Abbas longchol hmuna tam tak aron thlen toni tin han report bok ane Hetianga Iranin ballistic missile lampanga malak mek na hi ayan kol tu ber chu Iran Islamic Revolutionary Guard Corps te hania tichon heng IRGC tenena in kung kaina nei Iran media ten report an pek dan chuan karmasa maya khan rampum khuapin missile engine na test chu kalpui turin order anti chuaka Iran media rang ten hemichung changa report tam tak anei nuwa Iran state broadcaster anti Iran sarkar thupuan na chawin ramchung khoyama missile test si engma omlawani tin anpha mase hei hi Israel chuan apom lawa Israel cabinet meetinga Iran aron chet mangein Israel hian achet khal angayani ti soilana nei tin The Times of Israel hian an report bok ani tichon hetiang kara hian hunrai tak kal to tanga Israelin air defense system atana hlauhawm man le alo boipui to high power laser interception system anti iron beam chu tun pathianikal ta khan Israel chuan avoi khatna tan indona hmuna man thai turin atlang zarta ane The Times of Israel chuan iron beam hi Israel hian Hamas laka le Hezbollah firfiak poltale Yemena Houthis rebel sote beina laka manatan amamolem lawa amamona ber chu Iranin abei thut thaina laka hian loin vena turin Israel hian amamoa heiwang hian iron beam hi avoi khatna tan indona man turin Israel chuan Israel Air Force tekuta ahlan tani hanti tichon iron beam hian an hatho tur ber chu rocket te mortar shell te drone le missile system chirang tranga beina lakatang in Israel ven him na hathok dona operation kalpuidan tur chu iron dome te David sling le arrow system tenen trangkopin multi-layer air defense array an siam donani tin The Times of Israel hian an report ani tichon Israel defense minister Israel kat chuan Kovela high power laser interception system masaberania heralthum hi Kovel in dona game thak tu ani dona kan melma jongjong tenhena hei hian thucha chiang tak athona chuwang chuan mintes lo turin kan hriat tir choni hati